Daytoy ti aldaw nga inaramid ti Diyos. Agrag-o ken agdayaw tayo ti Diyos. Diyos dagiti inatayo. Anyat rumbeng nga ipaay tayo, panagbigbeg kadagiti inatayo. Rumbeng nga mabigbig ken may tanok dagiti amin nga aramid da ken may kari amen titunggal maysa. Sika tinang bukel iti amin na paset ti bagik, sinukognak iti tiyan ni inak. Idaydayaw ka takinakpudno. Dadatlag ken nakaskas daaw dagiti aramid mo. Amok daytoy ti amin na puso. Nakitam ti panakabukel kadagiti tulang ko. Nanad ti panakamatyan ti anak. Idi nasubok iti nelime. Gloria magen Ama, ken Anak, ken Espiritu Santo. No kasano idi ugma, kasta agnanayon, kumalaeng. Amen. Amen. Tuy kinasantak, tuy dagat, tiranya gijay langit. Ti sayang buseng ti aldaw, pital na tirabi. Tuy lubong nga napintas, Apo Diyos agyaman kam. Ti kinadungo ti balay, ngaganaken kakabsat, ganganaet ken gagayem, ti panagsisinakin. Ti ayat ti panagbiag, Apo Diyos agyaman kam. Ibungoy anak Christian Juan, suruten na ni Jesus. Di karwa pasantuen na, tapno maitano ka. Nagbaligit iglesyam, Apo Diyos agyaman kam. Ti kapatgana sagot mo, O Diyos, ikamet laeng. Tinain siriban nga ayat mo, maiparang ken Jesus. Bendisyon na nawadwad, Apo Diyos agyaman ka. Amen. Agkararag tayo. Amami, anay dakalan ken manang asi. Agyaman kami iti daytoy anaimbag a Domingo nga inted mo kada kami, tapno agtipon kami iti unneg daytoy a kapilya, iti panagdaydayaw ken panagyaman kenka. Iti daytoy a makainnem a Domingo, kalpasan ti panangungar ni Apo Jesucristo. Ipalapgip mo kami kuma ti biyag.
namnama kental na, anainted babain iti parang uungar na. Iti kastamet laeng, agyaman kami kadagiti inna, anaipakita ti kinamangayatan, anos ken panang tarabay, kadagiti pamilya. Bendisyonam ida kuma, iti beleg salon at ken rago, iti naldaw. Inted mo kadakwada, ti parabor kental na, kasupapak, iti amin panakasakripisyo, ken panangayat da. Idalan na kami, iti daytoy panagdaydayaw, tapno nalintag ti puso mi, nadalos ti isip ni, ken napudno ti panagserbi ken ka. Dayawen mi, tinagan mo, iti amin at tiyempo. Babain ken apo mi a Hesu Kristo. Amen. Dengemo apu, denggem dawat mi, ipangag mo kadi, araraw mi. Amen. Ay ayaten akakabsat, umasidag tayo iti Diyos, isu anang isuro iti panangayat. Isu amang manang anay iti biyag ken mangipaay iti rag-o o kas nangayat kada tayo. Si uulimik tayo amang idanon ken kuana dagiti nagkurangan ken nagbasulan tayo. Kakabsat ken Kristo, maawis kayo nga parintumeng, bayat ti intay sang kamaysa panangdawat ti pamakawan ni Apo, bayat ti itinatal na atukar. Agkararag tayo ti panagbabawi. Diyos ti ayat, babaen ti anak mo, mangyegmi ti karim ti baro abiyag. Ngem masansan amabuting kami amamati kadagitoy. Pasatlaing ti panagdaydayaw mi kada kayo. Sapsapulin mi tinananay a kinasigurado. Ngem nagpanuray kami iti pamati. Ken ti masansan amailiw kami iti sibibiyag a kaaddayo iti biyag mi. Dawaten mi kada kayo, pabarwen na kang babaen, ti panangiturong mo manen, ti panagtaklen mi kada kayo. Itinagan ni Kristo, dawaten mi dagitoy abanag. Amen. Amen. Ka palanasem ti dalan mo, pagranyagem kad rupam kanya tapno sikati pag naedan. Amen. Awis kuma dagiti ashers para iti panagurnong kadagiti sagot nga agpaay ti panakamentenar ti iglesia.
Naimbag nga agsapatay amin kakabsat. Good morning. Ayan, saan tayo nga makablaawan dagiti adda iti online tayo ngamin adda basit technical problem iti internet tayo dito central ket madama nga aramiden da. So nga awan iti live streaming tatay nang nangrona dito Ilocano service tayo dito Central UMC. Numampay kasta, awan ti makalaped kanya tayo, tapno sang kamaysa tayo, kas may isang gimong, tapno agdayaw, kaya nagyaman, kaya naapo, iti daytoy nga kanito, ket daytoy nga Domingo, ket na isang singayan nga iso ti Domingo, dagiti amin nga inna, ayan, nagyaman tayo, kadagiti biyag, palakpakan tayo man, dagiti biyag, dagiti amin nga inna, nga kung kunain tayo nga isudat isilaw kalagiti pagtaingan tayo. Kidawik man ti panagtakderyo kakabsat dagiti amin nga inna hanamet nga kayat na asawen nga inamet ti tawag tayo oray no nang nangruna dagiti nagalaga kadagiti kakaanakan na pinadakkel na ay inna kayo mat kadagiti bibiyag da. Ayan, nagyamang kami. Ket agtultuloy nga ni Apo Dios ti mangbendisyon kadagiti bibiyag. Mabalintayin ti agtugaw ket into no madamdama dabasit insagana iti iglesia tayo nga token ken manggigan tayo mat dagiti kanta dagiti anak tayo ken dagiti kablaaw da kadagiti amin nga inna nang nangruna dagiti anak tayo nga ditoy Central United Methodist Church. Ken kastamet nga kablaawan tayo dagiti amin nga agkasangay iti daytoy nga lawas. Ayan, nagyaman tayo kadagiti bibiyag na ket sigon iti spire dagiti malagip ko lang itoy into no 11 ket iso ti birthday ni Alma May Mendez. Ayan, awan sa ni Alma May. Ken kastamet into no 14 isumet iti panagkasangay ni L. Nathan Dominic Macaraeg. Ayan na ni tayo baron ni Piskalen. Ayan, happy birthday balong. Ayan. Bumariton, ayan, katagyaman tayo, iti biyag na, digiti anak tayo. Dapay digiti agkasangay, iti daytoy nga lawas, nga awan dito inspire tayo, ngem malaksid nga, mabalin nga, dadtoy ngem san, hangko nga, kadwa, weno na isama nga kablaawan, iti daytoy nga kanito. Ayan, adakade, ken kasnamet, nga kablaawan tayo, dagiti, nakadanon iti anibersaryo dagiti kasarda kaya tagyaman tayo kadagiti bibiyag dagiti kabsat tayo ken leader tayo ket into no 15 ngayam ket isumit ti wedding anniversary dagiti dati nga nagbalin nga pastor tayo dito Central ni Bishop Seri ken ni Ate Tita Francisco ken ni kastamet ken ni Doc Menre ken ni Ate Carol so dagiti agkasangay nakadanon ti anibersaryo dagiti kasarda ket dawat tayo ken kararag tayo nga ni Apo Dios ti mangbendisyon kadagiti amin nga nakadanon iti panagkasangay da ken anibersaryo dagiti kasarda kakabsat agyaman tayo idi Biyernes ken idi kalman ket nabalegi nga fellowship and planning iti timpuyog ken kastamit dagiti dadumapay nga kamkameng iti Ilocano service ket agyaman tayo kadagiti nakipaset tapno kasta ket intay manen rugyanan ti agplano nang nangruna iti sumarunong conference year ket manulanginen nga aldaw ket iso iti panaglipas iti conference year 2025-2026 ket agyaman tayo ti babayen ti panangidangulo ni fiscal desk ken kastamet kadagiti lay leader tayo ken dagiti amin nga nakadwa tayo iti daytoy nga aramid ijay indang Cavite ken kastamet nga agyaman tayo dagiti nakipaset iti children's camp
ijay naik Cavite, iti daytoy nga lawas na, iti Tuesday, hingga Thursday, ket datayo ti kadakilan iti delegasyon na, dagiti anak tayo nga ubing, ket ti Central UMC, ket adda iti 10 ket 8 nga delegado na iti daytoy nga aramid. Ket pagyamanan tayo, kinaapo Diyos, iti nabalegi nga aramid daytoy nga children's camp, and after the kalpasan iti pandemic, ket tattaman lang inen nga naaramid iti children's camp during summer. Ket gyaman tayo iti nabalegi nga panangidangulo, dagiti diakonesa tayo, pastor tayo, ken dadto mapay nga lalayko nga nakadwa tayo. Ken kasnamet nga into no malem kalpasan ti English service, ket adda iti WSCS fellowship. So ken dawik man dagiti amin nga WSCS nga makipaset tayo iti daytoy nga aramid. Ket into no Sabado adda ti maaramid nga UMM Table Tennis Fellowship iti Garcia Hall ti 6:30 to 10:30. Ket adda iti inawis na nga mangisuro iso ni Coach Arnie Estacio. Ket agyaman tayo ti babayan ti panangidangulo iti presidente ti UMM ni Engineer Joel Sevilleja. Ket kidawek man dagiti panglakayen when UMM nga muna ti agayayam iti table tennis, ket makipaset tayo kuma iti daytoy nga aramid. Ken kastamet nga kablaawan tayo iti Buklod Filipino fellowship, ket idanon tayo met kanyada iti kablaaw tayo ti inda panangiselebrar met iti mayka 46 founding anniversary da into no Domingo kakabsat. Ket agyaman tayo iti daytoy nga panangiselebrar damet iti anibersaryo iti nangruna paset ti Tagalog worship service. Ken kastamet nga iti into no May 26 to 29 isu ti Philippine Annual Conference regular session nga maaramid ijay Kapatiran Kaunlaran Foundation, ijay Sampalok ti pakaaramidan na. So ikarkararag tayo daytoy nga aramid nga maminsan manen sakbay nga aglipas ti conference year isu ti panag-report dagiti na duma-dumang agencies, boards and committees, ken kastamet nga panakaibasan tumanen dagiti distino dagiti papastor. Ket ikarkararag tayo nga ipaay tinananay nga sireb kadagiti amin nga leaders tayo ti sumaruno manen nga conference year kadagiti amin nga may destino nga papastor ken diakonesa kakabsat. So kastamet nga adda ti appreciation Sunday into no May 30 dagiti amin nga nakipaset iti ministeryo ti biag ken ministeryo iti outreach ministries, ket adda ti appreciation day nga mapasamak into no May 30. Kaya nagyaman tayo met, ken kablaawan tayo dagiti bisita tayo, nagyaman tayo ken ni Rovic, ken ni Leia, di kaanakan ni Ate Sol. Kidawit man pa nagtakdiryo. Wala si Rovic niya, ni Leia, ken kasnamet, kablaawan tayo ati barong nga kasar nga naggapupay di ilangan ayan na ni kabsat Jackie kinilakay na kidawi man panagtakdiryo ayan ket agyaman tayo kada Ati Sol kini piskal iso dati nakaumay nga representative tan ninang ijay bigaw City of Ilagan di Isabela idi kasarda. Ket agyaman tayo manen tanakadwa tayo isuda iti daytoy nga kanito. Kidawek man ti panagtakdir tayo kakabsat ket abrasahin tayo man ti tunggal maysa kablaawan tayo nang nangruna digiti inna ti naisang sangayan nga aldawda iti daytoy nga kanito bayat ti panangkankanta tayo iti timpuyog dagiti Kristiyano. Kanta ko na.
Timpuyo dagiti Kristiyano, akantaking agragsak tayo, ti pamati inanama, kenayan ayat ti amitay, sang kamay sa tungpalen nga nilabilin na, ayat ti rebeng mo, ti kapadama tao. Ayat ti rebeng mo, tunos kenakem tayo. Ayat ti rebeng mo, tunos kenakem tayo. Agdayaw tayo nga dinagsang sa may sa ti pamati kanina nama. Ayat ti rebeng mo, ti kapadama tao. Panakaibasa iti nasantuan asurat, ket masarakan iti epistola, jay umuna nga Pedro, kapitulo 3, versikulo sa 10, ken 3, hanggang gana, 20 ket 2. Kastoy ti kunana. Adaaya mga ranggas, kada kayo, no narigat kayo nga agngarabit tinaimbag. Ngem uray no, agsaga ba kayo, gapu iti panangaramid yo iti naimbag. Nagasat kayo. Di kay agbutong kadagiti tattao, ket diyo ipalubos nga adang mangted iti pagdanagan nyo. Ngem iti puso yo, raimin nyo ni Kristo akas apo. Sisasagana kayo, kuma, akanayon nga agpalawag, no saludsudan na maipapan iti namnama nga adda kada kayo. Ngem agsao kayo as ipapakumbaba ken napnuan dayaw. Pagtalin na iden nayo, anadolos ti konsensyayo, tapno mabainan dagiti nang ibaga adakes, dagiti aramid nyo kas pasurot ni Kristo. Naimimbag ti agsagaba, gapo iti panangaramid iti naimbag. No isot pagayatan ti Diyos, ngem ti agsagaba, gapo iti panangaramid iti dakes. Na minsan anatay ni Kristo, ang maipaay iti amin tapno mapakawanan dagiti basbasol tayo. Natay tinalinteg a tao, gapo kadagiti nakillo, tapno iya isidig na tayo ni Diyos. Napapatay iti bagi, ngem napangungar iti espiritu. Ket iti daytoy akasaad na, napan nangasaba kadagiti nabalod nga espiritu. Dagitoy ti espiritu, dagiti saan, anang tulnog iti tiempo ni Noe. Idinto si aanos ti Diyos, anang uray kadakwada, bayat ti panangaramid ti daong. 8 amin dagiti tattao nga adda iti daong, na isalakad na iti danom. May sping daytoy a danom iti bunyag, ang makaisalakan iti kada kayo. Saan ababaen iti panagkaugas ti rugit ti bagi. No diket iti panagkari iti Diyos, babaen iti nadalos nga konsensya.
Isalakan na kayo, iti bunyag, babaen iti panangungar ni Hesu Kristo, anapan asa di langit. Adaitan iti makanawan ti Diyos, ket iturayan na, dagiti amin nga angheles, dagiti nailangitan nga agturturay, ken panakabalin. Kidawik man ti panagtakder ti tunggal maysa kadatayo ti panakaibasa ti Ebanghelyo ni Apo Jesus manipod ti surat ni Juan ti may kasangapulo nga upat nga kapitulo bersikulo 10 ket 5 aging ganat 20 ket maysa ket kastoy ti mabasa tayo. No addaan nyaman dawaten yunto iti nagan ko dayta ti aramidek to. No ayatendak tungpalin nyo dagiti bilbilin ko ket agdawdawat akto ken ama ket ikan kayto ti mangliwliwa asabali no adda kada kayo nga agnanayon. Nga isu ti espiritu ti pudno isu ti lubong saan na mabalin nga awiten ta di na makita ken di na may lasin da kayo ammuyo ta nakipagtaeng kada kayo ken addanto iti unegyo. Di kayto baybayan nga ululila, umayak to kada kayo, day adda pay basbasit ken tilubong adinak to makitan, ngem da kayo makita dakto gaputa agbiag kay tumet. Iti dayta nga aldaw, mailasin yun to nga addaak ken amak, ken da kayo kanyak ken siyak kada kayo. Ti adaan kadagiti bilbilin ko, ket tungpalen na ida isu iti dayta iti agayat kanyak ket ti agayat kanyak awaten tu ti amak ken isunto ti ayatek tu ket agparangak tu ken kuana. Dios ti mangbendisyon ti tunggal maysa kadatayo ti panakaibasa ken panakadingeg ti nasantuan asa sa una. Amen. Amen. Silaw dagiti sakak ken lawag ti pagnaam ti saon di dagiti sakak ken lawag ti pagnaam.
Diyaman tayo, ti mensahe nga impaay, dagiti koro tayo, dito Ilocano. Kakabsat, dahito nga na isang singayan nga aldaw, iti Domingo, dagiti inna, ket pagyamanan tayo, iti usaren ni Apo nga mangibingay, iti sasauna, han nga sabsabali kada tayo, kakabsat, ngem kadigiti han unay nga makamamupay, ket iso ting ingoten nga asawa ni Attorney Brian Puerto, ayan, naday dyan ni Attorney, ket isuda ket aktibo nga miyembro dito'y Central Ilocano ngem gapo iti awis ti trabaho kini attorney ket nagsublida kay jay lugar da ngem no daduma dadadtoy Manila ket makipaspaset da ti panag gimong tayo dito'y Ilocano service dito'y Central UMC. Ket adati talo nga anak da, ket isuda ket aktibo nga miyembro tata, ijay Pag-asa UMC Tarlac City, ijay Tarlac. Ket agyaman tayo, iti biag ti usaren ni Apo Dios nga mangibingay, iti sasauna, iti daytoy nga aldaw, dagiti inna awan sa bali na saan nakabsat ni Kabsat Bernally Gapus Puerto. Maraming salamat po, Pastor. Naimbag gabigat tayo kakabsat, siyak ni kabsat yung Bernally Gapus, Puerto, mother of 3. Siyak ket paset iti Ilocano choir ken nagapodjay Tarlac. Dumakel jay Nueva Ecija ngem palubusan dak kumaapo nga agsao iti English ken Tagalog. Ta challenge kadi kanyak kakabsat nga agsao iti straight nga Ilocano. My father is from La Union, permi nga Ilocano. My mother naman po is from Nueva Ecija, Ilocano met lang. Katulad nga po ng sinabi ni Pastor, ni husband ko ket Ilocano, met from Tarlac. Pero dahil po ako ay nag-aral at hindi po naging mother tongue po namin sa bahay yung Ilocano at nakapag-abroad din po, ay mas naging sanay po ako sa wikang Tagalog at Ingles. Pero nakakaintindi naman po ako ng Ilocano, so hindi po ako mabibenta. At nakakapagsalita din po ng kaunti. Today is Mother's Day. So, sabihin mo nga sa katabi mong nanay, Happy Mother's Day. Yan, nabati nyo na ba? Yan. Mothers and grandmothers, sama po natin sila. Today, we are celebrating your day. Yan. Kaya damdamin po natin tong araw na to because this is our day. And I want you to deeply encourage as we honor our calling to be a mother. And I want you to deeply challenge to embrace this calling with all our heart and excel in God's power. Sabi po ni John Piper tungkol sa kanyang ina, utang na loob niya daw po sa kanyang ina kung sino po siya ngayon. Yung kanyang spiritual life, yung kanyang pagmamahal sa kay Kristo, at yung kanyang gampaning bilang asawa, bilang isang ama at isang pastor ay hindi matatawaran dahil sa kanyang ina. Yan. Siguro sa bawat isa po sa atin, yun din po yung nasasabi natin ngayon na kung ano tayo ngayon, it is because of our mother. Behind every successful woman or man is a mother who nurture us, who help us to be us, kung ano man tayo ngayon. Ang pagiging ina po ay hindi isang mababang uri ng pagtawag. Hindi po. Ito po ay isang unang klase ng pagtawag kung saan po ay ikaw ay espesyal na ginawa. Naniniwala po ba kayo doon? Mga mama, mga mother dyan, you are special. Hindi ito trabaho ng isang talunan. Sabi ng iba, sige, mag-alaga ka na lang ng mga anak mo kasi hindi ka naman makapag-pursue dyan sa career mo. Hindi. Hindi ito trabaho ng walang career. Hindi. Ito ay napakahalagang trabaho para sa napakahalagang trabaho kung saan dinisenyo sa kamay ng isang makapangyarihang Diyos. You are designed
to be a mother. Hindi po ito isang panamulang tungkulin na magtatapos ka or na ikaw ay makakatapos. Ito po ay panghabang buhay. Hindi ito isang libangan lamang na pag gusto nating maging mother tayo ngayon, bukas hindi na, sa isang bukas, kung kailan lang natin maisipan na maging nanay, doon lang, hindi. Hindi po ito isang libangan, kundi ito po ay isang pribilehiyo ng pinakamataas na antas na may kasamang responsibilidad. Our culture will tell us na pag nanatili ka lang maging nanay, wala kang patutunguhan. Our culture will tell us na pag tinuon mo lang yung buhay mo sa mga anak mo, marami kang mamimiss or magiging maliit yung impluensya mo sa mundong ito. But it is not. But that's wrong. It is a lie. I urge you to reject it with all your being as a whole. Mother may be the most influential people in the world. The time na ini-spend natin yung oras natin sa ating mga anak, tinuturuan, pinapakain, inaalagaan, tinuturuan na manalangin, magbasa, kumanta, mag-share, or matuto ng mga gawaing bahay. All of that is invaluable. Yung to be a mother, sabi po ni MacArthur, to be a mother is no means a second class. Men maybe have the authority in the home, but women have the influence. The mother, more than a mother, is the one who molds and shapes those little lives from day one. Naniniwala po kayo doon? We molds and shape those little ones from day one. So mother, you are incredible, enormous influence on your kids, and you should be deeply encouraged. But as we know, hindi madaling maging ina. Sino po nag-a-agree sa akin ito? Hindi madaling maging ina. And we need encourage because being mother is so hard. And we need to be challenged because the secular culture wants to make you disciple of their vision of motherhood. And we need to be constantly be brought back to God, to God's word and God's vision for a motherhood. Kailangan po tayong bumalik sa God's word. Kailangan po tayong manatili sa piling ng ating Panginoon dahil hindi madali maging magulang. Hindi madali lalo't maging ina. For all the mothers who had their hands full, we celebrate Mother's Day. Happy Mother's Day po sa bawat isa sa atin. And what a wonderful things that God's word has so many message in the Bible. Message for parents, message for moms and grandparents. And today, we will talk about that. The history, we will talk about that, we will learn about that, about the history of the most famous mother, Mary, the mother of our Lord Jesus Christ here on earth, who are called to be mother to her task. Just as you, as a mother, who are called by God to your task. Yung mensahe po natin ngayon ay pamamagatan ko pong a mother called by God. Madali po maging mother. Ngayon nga po, sobrang dali na. Even sometimes hindi ka kasal, pwede kang maging mother. And kung gusto mo maging mother, pwede kang mag-ampon, pumunta sa orphan, at mag-ampon ng anak, you will be a mother. Pag nag-asawa ka, and pwede kang mapagkalooban ng isang anak, you are a mother. Kung ikaw ay isang tita na nakatuon sa iyong pamangkin at inaalagaan mo siya, you are considered to be a mother
Not a biological maybe, babe, but you are a mother. But we will talk about a mother called by God. Are you a mother called by God? Tanungin nga po natin sa sarili natin, tayo ba yung isang ina na tinawag ng Panginoon? Meron pong 3 bagay na tayo po ipag-uusapan kung paano po ba maging mother called by God. First, a mother called by God submits completely to God's will. Completely, sabi po niya. So hindi po ito partial, na kung ano lang po yung gusto nating isubmit para sa anak natin sa ating Panginoon, yun lang. Sabi niya po dito, submit completely to God's will. So umpisa pa lang po parang ang hirap ng maging mother called by God. Pero kaya po natin yan. Sabi po niya sa Luke chapter 1, Mary asked the angel, "How can this be since I have not sexual relationship with man?" So may angel po na kumakausap dito kay Mary. The angel replied, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the Holy One to be born will be called the Son of God. And consider your relative Elizabeth, even she has conceived a son in her old age, and this is the 6th for her who will call childless, for nothing will be impossible with God." Di ba nakaka-amaze din po na nagkaroon tayo ng mga anak, napaka-amazing kung paano tayo nagdala ng sinapupunan natin, because nothing is impossible with God. At kaya niya po yun gawin sa bawat isa sa atin. Sabi po ni Mary, "See, I am the Lord's servant," said Mary. "May it happen to me as you have said." Then the angel left her. Imagine po, this time, Mary was just a teenager. And sabi nga niya, hindi siya nagkaroon ng any sexual relationship with a man. So, it is a challenge sa kanya na mag-submit sa will ng Panginoon. Sabi po nung sinabi po ni Gabriel sa kanya na dadalin niya, i-carry niya yung Christ sa kanyang sinapupunon, isa po yung nag-stand out kay Mary. At yung sinabi niya po na, "I am the Lord's servant, may it be happen," what he said. Kinabahan ba siya? Yes, malamang. Katulad po natin, nung tayo po ay nabuntis, malamang kinabahan din po tayo. Kasi hindi natin sure kung kaya ba ng ating abilities na palakihin yung anak na yon. Well, she's anxious dun sa prophesia na yung future ng kanyang magiging anak ay may kasamang hapde at sakit. Of course, Mary was just like us, a mother, na walang ibang ginusto kundi ang kabutihan ng kanyang anak. Walang ibang dalangin kundi hindi masaktan yung ating anak. Pero because Mary submit to God's will, tiniis niya yung pain na alam niyang mararanasan niya because he carried Christ. But Mary was unlike a lot of parents to the world today. Mary was first of all completely committed to God. She was so committed to God, she has no room for commitment to anything else. That made her a mother worth imitating. The mother of Timothy in the Bible, Eunice, she was a Jewish believer known sa kanyang sincere faith sa ating Panginoon. Siya po ay kinasal o nakapag-asawa ng isang Greek or a pagan man. Pero despite po nung pagiging unbelieving Greek father nung kanyang asawa, nanatili po kay Eunice yung pagiging godly woman na nagbigay ng malaking impact at influence sa buhay ni Timothy at lalo't higit sa kanyang spiritual life. Because he followed God's will and he submit to God's will.
Marami pong mga mothers sa ating secular world na gagawin ang lahat para sa kanyang anak, kahit hindi ito kalooban ng Diyos. Marami po akong kilala na kahit kunin nila yung parte ng kapatid nila, kaya nilang gawin para lang ibigay sa kanilang anak. And that's a secular mother who follow the secular word. But God wants us to be a Christian mother who follow God's will, na kahit masakit at kahit mahirap para sa atin, na isurrender yung ating mga anak, gagawin natin because we know that His will is more than our plan to our child. Second point po is a mother called by God does not have to be perfect. Nung ako po ay isang anak pa lang at hindi pa mother, ang tingin ko po sa mama ko is a perfect mom. Kasi naman talaga namang binibigay nila ang lahat. Talaga namang hindi nila ipapakita sa'yo na umiiyak sila. Hindi nila ipapakita sa'yo na nahihirapan sila. Hindi nila ipapakita sa'yo na nagkakasala rin sila, na hindi sila perfect. So ang tingin ko po sa aking mama that time, nung ako po ay bata pa, she is a perfect mom. Pero nung ako po ay naging nanay, I realized na hindi pala perfect maging mother. Hindi pala porket nanay, i-perfect na. But it's okay because a mother called by God does not have to be perfect. Nakakita na po ba kayo ng mother na nasa kanya ng lahat? Baga, hindi na po siya nagkakasala, hindi na po siya nakakaranas ng pain, or hindi po siya nanghihina, or hindi po siya, baga, perfect siya. Meron na po ba kayong kilalang ganon? Baka po may kilala kayo. Pero, as I admit, ako po sa sarili ko, I'm not perfect. I'm a mother with 2 kids with autism spectrum. Meron po silang special need. And I admit, marami pong pagkakataon na na-overwhelm ako. Lalo na po pag mga nagtatantrum sila, umiiyak sila nang hindi po nila nasasabi yung gusto nilang sabihin. I was overwhelmed. Sometimes I yelled in anger. I cried a lot. Almost sometimes every day, I pray and I cried to God. And sometimes, sinasabi ko sa Panginoon, pagod na ako, Lord. Because I have not just 1, but I have 2 with autism. And alam naman po natin, pag autism, they have late development and actually my kids is non-verbal. So they can't express what they want. Kung nasasaktan sila, nagkakasakit sila, hindi ko alam. And na-overwhelm ako that sometimes I yelled, I shout, and in anger. And minsan nasasaktan ko sila. And I admit. Maraming mga pagkakataon na ayoko silang alagaan. I just stay in one corner and just cried. Maraming mga pagkakataon na pupunta ako sa kwarto, iiyak lang ako kasi napapagod na ako. Maraming mga pagkakataon na gusto kong talikuran yung pagiging ina ko sa kanila. But yet, and I'm sure na hindi ako nag-iisa. I'm sure na marami po sa atin ngayon na sometimes in our life, nararamdaman po natin yon. Kung bakit yung mga anak nating teenager is so rebellious this time, na ang hirap-hirap nilang pasunurin. And sometimes we yelled in anger. And I'm sure we're not alone. When I turn the pages of the Bible, I find comfort in knowing that we are not alone. Moms in the Bible didn't always have it all together either. Even yung mga mommy sa Bible
ay nagkaroon din po sila ng imperfection. Eve, the first mom, is also responsible for bringing sin into the world. You think you have a big weight to carry? Imagine being responsible for that. Jacob, or Rebecca, the mother of Jacob and Esau, showed favoritism and practiced deception, leading to family strife. Sarah, a mother of Isaac, who doubted God when he told her that she have kids late in his life. And of course, Mary, a mother of Jesus. When Jesus was 12, napabayaan niya si Jesus, or naiwan niya si Jesus, na hinahanap nila si Jesus for 3 days na nakita nila si Jesus sa temple. Doon sa Luke po yun. The same God who worked through imperfect moms in the Bible works through you and me. Kung paano po kumilos ang Panginoon sa buhay ng mga mother na to, sa kanilang mga anak, ganun din po kikilos ang Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko. The women in the Bible remind me that having it all together, it's a point of motherhood. The goal of a motherhood is to show love and faith, not to be perfect. Learning to love and depend on Jesus, to care for our children, to give and to receive grace, that's what God wants for us and for our kids. When we feel we are failing, we can rely on God's word or God's strength, which is perfected in weaknesses. It's harder days when I realize the innate need for Jesus. I pray, I read, I turn my children over Him. When I fail, I thank God because His mercies is new every morning. And I am reminded that His grace is sufficient, not only for my kids, but also for me. So Mother, sa lahat po ng ina na nandito, don't fake it. Otherwise, we are teaching our kids that is what Christians do. And they will be a little hypocrites who grow up to be adult hypocrites if we don't show them the real thing. Don't put wax over our cracks. Don't pretend we have no weaknesses. Then we obscure God's grace too. Our kids need to see from us what it's look like to love Jesus imperfectly, be forgiven by His blood, how to repent and confess sins, how to work through difficulties, how to suffer, how to give thanks in all things, for all things. Modeling repentance to children allow them to witness God's grace. Because a mother called by God does not have to be perfect. The last thing is, a mother called by God never relinquishes the title. Relinquishes means never quit, never surrender, never give up. Oh, ang hirap palang maging mother called by God. Bawal give up, bawal mag-quit, bawal surrender. John 19:25 is standing by the cross of Jesus where his mother's sister Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and disciple he loved standing there, he said to his mother, "Woman, here is your son." Then he said to the disciple, "Here is your mother." And the disciple took her into his home. Near the cross of Jesus stood his mother. Mary didn't stand stoically and passively by the foot of the cross, as she were already made up
of stained glass. She crumpled at the cross. She fell down to the depth there, mourning and wailing and begging the God of heaven to stop her hell on earth. Yung malaman mo lang po yung propesiya ni Simon about the birth of Jesus Christ at siya yung magiging tagapagligtas ng sanlibutan. Kung ikaw po yung mother ni Jesus Christ, siguro yung heart po natin is durog na durog. Kasi sa atin pa lang pong mga anak, pag nasusugatan yan, sobrang sakit na. Tama po. Despite the pain, however, Mary was there. She was a mother from beginning and a mother at the end. Hindi po siya surrender, hindi po siya nag-quit, hindi po siya nag-give up. Hanggang sa kaduluduluhang buhay ng kanyang anak, nandun po siya. And a mother called by God never relinquishes the title. You'll find mothers like that in the hospital. Pag may sakit po yung kanilang mga anak, nandyan po sila. Sila po yung umiiyak, sila po yung nandyan na nagbabantay sa kanilang mga anak. In funeral homes, pag nawala po yung ating mga anak, tayo pa din po yung kahuli-hulihan na nandun. In counselor's office, pag po yung ating mga anak ay pinatawag sa guidance counselor, tayo pa rin po yung nandyan. Because we want to be there, never quit, never surrender, never give up. Mother never relinquishes the title. Even the child is rebellious, harsh, or cruel. And I experienced that to my mother. Marami pong mga pagkakataon na nasasaktan din po namin siya. Nasasalitaan ng mga masasakit. Pero kung ano po yung maganda sa isang nanay, kahit sabihan mo yan ng minsang masakit, bigla nilang nakakalimutan. And mas importante sa kanila yung pagiging nanay nila kaysa magtanim ng galit sa kanilang anak. That's a mother. When a woman becomes a mother, when a man becomes a father, there is an instant realization that that day will almost certain comes when pain dominates the picture. The crosses are different for every family, but frankly, the crosses usually come. There may be divorce or disease or death. There may be harsh words and acceptable actions. There may be tough love and impossible night. Through it all, mother called by God never relinquishes the title. Never. Nothing is like a mother's love. There are so many solid principles of parenting in the Bible. No parent can afford to know them. If you're going to be a godly parent, be sure to immerse in God's Word, fully committed to calling He's given you. A mother called by God is a mother who submits to God, to God's will. A mother who does not have to be perfect, and a mother who never relinquishes the title. Never quit, never surrender, never give up. If we feel that motherhood is hard, overwhelming, let's always remember this verse. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. It means God's strength is the most effective when people recognize their own limitation and rely on Him. Happy Mother's Day to all mothers who are called by God. Jesus is so proud of you, and because you're doing well, I know that God will continue to bless each and every one of you. Iiwan ko po itong verse sa Bible. In Proverbs 31,
verse 25 to 29, para po sa lahat ng mother. She is clothed with strength and dignity. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. Her children arise and call her blessed, her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Awanti adipen ang makapasireb iti duwa nga amo. Tagurain nanto ti maysa ket ayaten tanto ti sabali. Wenno agserbinto asi papasnek iti maysa ket umesyen nanto iti sabali. Diyo mapagiddaan a pagserbyan ti Dios ken ti sikwana. Sakbay nga mangidaton tayo, kadigiti daton, pagkapulo ken panagyaman, mabuya tayo dagiti ubing, ti maysang insagana da, kas panangkablaaw da kadigiti amin nga ina. Sana si Jaconesa Medi, kayong kakanta. Ayan. My mama is beautiful, smart, and she loves me. And my brother. I love you, mommy. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Love you, mommy. Happy Mother's Day. I love you, mommy. I love you, mommy. Happy Mother's Day. My mom is beautiful. My mom is good. My mom is smart. She's always take care of me. Happy Mother's Day. Love you. Love you, Mama. Happy Mother's Day. Happy Mommy's Day. Love you, Mommy. Happy Mother's Day. Love you, Mommy. Mother's Day. I love you, Mom. And you always dry my tears when I have a sugat. Happy Mother's Day. Happy My mom. Mom. Jesus loves me. Is God love me. Happy Mother's Day. I love you. My mom is caring and my mom is loving. Love you, Mommy. Happy Mother's Day. I love you, Mommy. My mom is nice and beautiful. Happy Mother's Day. I love you, Mama. Happy Mother's Day. I love you. What happened? What are you guys So nice and gentle. Happy Mother's Day. I love you. Thank you for taking good care of me. Happy Mother's Day. My mother's son, and she can play my phone and it's cool and Happy Mother's Day. My mom helps me with education that helps me grow. Happy Mother's Day. My mom is great. My mom is beautiful. My mom is great. But I love my mom so much. She is the love of my life. Happy Mother's Day. My mom is love, caring, and kind. Happy Mother's Day. My mom is kind and helpful. Happy Mother's Day. Hi, Mommy. I love you so much. You are the strength forever. I love you, po. Happy Mother's Day, po. My mom
mom is beautiful, caring, and loving. Whenever she sees us hurt, she always helps us. Happy Mother's Day, Mom. Gusto ko, meron ako gift sa mom ko, tapos ang gusto ko, tapos mag-welcome ako. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day! Maawis dagiti amin nga ina nga umayman dito sangwanan ta dabasit na isagana nga para kada kayo kakabsat amin nga mothers ket umayman dito sangwanan. Sige kakabsat no angkay nga mabaen amin nga han kayo man nga ina physically ngem nagaywan kayo kadagiti kaanakan nyo
nagpadakkel kayo, ti isang ubing, aging ganat di makkel, maawis kayo kakabsat. Tapno, may kararagan, kaya naawatin nyo, iti basit nga insagana, iti iglesia tayo, dito is Central UMC. Sige. Sige po, awatin nyo ba? Agyaman kami kadigiti biagyo, ti anos yo, nga mga aywan, kada kami nga anak yo, da kayo ti inusar ni Apo Diyos, tapno kasta kat mangpadakkel, kas silaw, dagiti pagtaingan, ditong galmaisa, kada tayo. Agyaman kami, ti anos yo, no daduma, makapungtot ta kayo, kadagiti anak, gapo kadagiti kagagalad, anya, nagiti sabsabaling kagagalad tata. Oray no kasano ti awis tayo, awag tayo kanyada, ngem no daduma, mapunuan tayo, gapo kadagiti kawe wait, nga mangmangig tayo, kadagiti anak tayo, apo ko tayo, ngem numampay ti kasta, tilikodan na kadagito, agyaman kami kadagiti ananosyo, agyaman kami ti biagyo, saan kayo man nga perpekto, ngem inaramid yo, ti kabailan yo, tapno agbalin kayo nga paset, iti biag, dagiti anak yo, ti babaen, ti panang paadal, panangited, kadagiti kasapulan da, ken daddo mapay nga aramid yo, kas maysa nga inna. Kararagtay nga rod basit, kakabsat, ket DJ panang kanta tayo to, iti maudi nga kanta, bayat ti closing hymn tayo, sang kamaysa tayo nga idaton mo, dagiti datdaton tayo, pagkapulo ken karkari. Kararag tayo. Agyaman kami, Apo, kadagiti biag, dagiti inna. Pudno, o Apo, nga sika iti nangipaay, kadagiti nga inna, ti tunggal maysa nga pagtaingan. Agyaman kami, ti kinaanos na, agyaman kami iti biag, dagiti daton nga biag da, tapno kasta ket agbalin da nga silaw kadagiti pagtaingan. No adaman dagiti nagkurkurangan daw, Apo, ket daw memet ti panangdawat mi, iti pamakawan da, dagiti nagkurkurangan mi kas anak, o Apo. Ket iti daytoy nga kanito, Apo, ipaay mi ti kangatuan nga panagyaman ken pamadayaw kadagitoy nga in-inna ti pagtaingan mi. Ket kas da kami nga anak, o Apo, ipaay mi kuma tinananay nga bendisyon mo kadagitoy nga in-inna mi, o Apo. Wen Apo si kakaditi mang tariwedwed kadagiti biagda mangipaay tinananay nga salunat regta, o Apo, ken kas maysa nga agtultuloy nga lawag kadagiti pagtaingan mi. Ket bendisyonam titunggal ina, titunggal pagtaingan, o Apo. Ammom dagiti dawat da, karkararag, araraw da, o Apo, ket ipaay mo kadi kuma asibubuslon. Itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan tayo, tibiyag, dagiti nga inna, nga sagot ni Apo Diyos, titunggal pagtaingan tayo. Kakabsat, bayat ti panangkankanta tayo, ti mauding imnaryo, ket isumet ti kanito nga panangidaton tayo, kadagiti karkari, ken daton tayo, iti sangwanan, kakabsat. Dagiti tithes, offering, and donations tayo, ken kastamet ti faith stewardship card pledge tayo, ipaay tayo ti sangwanan, bayat ti panangkankanta tayo, ti agyaman kam, o Dios. Agyaman kamo Diyos, gaput kinaimbag mo. Tuy puso ken timek, yebkas dat panagtalek. Manipod pay idi,
Grasyam ti alwad mi, ayat di mabubus, ti sagot mo, O Diyos. Naimbag nga amam, agtalek kami ken ka. Itdem kumatragsak, ken tinatal na abiyag. Grasyam tarawid-wid, isalakan nakam, tidakes kenayat, itaken inaldaw. Kararag tayo, kakapsat. Amami nga da sa dilangit, agyamang kami, iti daytoy nga na isang singayan, nga aldaw, dagiti innami. Agyamang kami, kadigiti biyagda o apo. Agyamang kami, kasilaw, ti pagtaingan mi, nga manglawag, ti tunggal maysa nga pamilya, kagimungan, ken ti iglesia mi o apo. Agyamang kami, kadigiti bibiyag met, dagiti anak mo, amok, nga ada dagiti dawdawat, ken karkararag daw apo, ket ipaay mo kadi asi bubuslon o apo. Si kakaditi makikaadda o apo, nang nangruna dagiti adda ti masaksakit na o apo. Karkararag mi ni Dr. Dominador Raquel, ni Tatay Dion Makaraeg, ni Nanay Mother ni Julifer Valdez, ken da dumapay nga adda dagiti masaksakit da, yamang kami adda timet ni Mami Luz, ken da dumapay nga adda dagiti sagsagubanit da o apo. Ipaay mo kaditi nananay nga panakaagas saan laing nga dagiti napisikalan, na espirituan o apo, ken da dumapay nga paset ti panagbiag da. Ammom dagiti araraw da, ammom dagiti kiddaw da, ket agyaman kami o apo, ket mangnamnama kami o apo, nga babayen ti pamati dagiti anak mo, babayen dagiti karkararag da, impaay mon ket inaawat dan. Pakawanen na kami dagiti nagbasulan mi, itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Nagdayaw, iten tayo ken kuana, ti Diyos Ama Anak, ken Espiritu Santo, ti Diyos Amay maysa, nga apo to'y lubong, manipud punganay, aging gatin gana. Amen. Tiyama ken anak kuma, ken Espiritu liwliwa, dayawen na ipangruna, ti langit ken ti dagat. Amen. Kakabsat ken Kristo, agtultuloy nga awaten tayo, ti bendisyon ti kapya, talna ken parabor, itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.